Mulan la say de kawang ya yang salam nga awang le chai dem na. Awang ba ngom ma tuman bai National Congress President Lok Sabha election campaign ching ne. Tini nakal me pailak to khai timabo polna pa cham me really campaign ya lak ching ne se I pungao awang le chai dem na. National Congress President I pailak to khai I man pai soma timabo me NPCC youth la ne temata bu nginang National Congress President I pailak se I bu timabo National Highway me frek jaja kibu tip yang angbo tenep som me police tan gaye kongambo sai yang kari me ya yang tai bu chingna Congress lan mong yi mai bu ane chai ja da yi si bu toiling bu ado ya pem politics me hokai wi bu toman moila na ngiyang ona ekamban news me toman bai Konyak student union gaye tini bu Lok Sabha election me ENPU wan kon me wot yi palak se ibu ching me hato lini kantor na meng lak ching ne UU area hai unit hisap me student union landa Konyak katong me kantor na meng lak ching na se KSU kai student union ni leader maidam pabu ana nying tempu hato ngau chai damna tenepu Konyak news ato malak nang lai bu chai bu moy landa ka wang moy man pa